Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Namar ke jing u jing nam jing samlawat kam kibla thep kam ye ki post ba pher hadi SC Riboy kinoyalam ke Riboy People's Council ba Meghalaya People Social Organisation Women's Wing hakasantrik urampang araja apusau kele banyak kendo yu Deputy Commissioner jing Riboy District u Arpit Upadhyaya banwa jing tip halokadau bala pinslam ban pinbana ye result jing post DSC Riboy District. Kini ki artili ki kinhon kila ai tiru da kador khas ho Deputy Commissioner ubreru chairman jaga District Selection Committee ban panjing pinsha halo ka jingpin slam ban pinmi ek result jagi post DSC block hot nadu usnam araja arpaway araja arpuar hakijikran bekla pathai kubor President Riboy People's Council ba Jason Lennox nongrom ulayat ho bu Deputy Commissioner la pentip ba kajing slam ban pinmi ek result kadena kadaw begitnat terekam kimpat pha ek rooster system shikitnat badai pet ek rooster system ka sarkar jilla ba chaka office jong u ba minta ka office u Deputy Commissioner kala ap satang ban pinbe ek rooster system show ban pinmana ek result hadu menen kan ga tentang bayi keren di nakaliang le ka DSC marpula juga ya kan ga result ka bala de thok nabu usnem arjal poi arjal puar te kumbalong hagi por gibal adap shibun gi samla lafun gi i ban panpau ba kidon apreng ga jing e alane kata ga jing dum ba up gi lano yo e kata ga result e ketika exam go bala gi te bat ban yo e ga jubab bat kadau go bat kena wan ini kondisi ban yo e ga jing percaya go babian na si blok ni chaman go jupor dah kaji keren semutu iba shibun ki eki kita ki GA ki baya dindor bat kenika komiti NGC ka exam bro ten ripat nakaliang chongeseng la keren ni dak basai ba kita ki GA ngatrai ki GA ki bala ban result ki bala ban pembed bandong pi menta ban pengui ya ka result bakan support hadu license nem sausnem kalong bit bala daga bakan kunta marmut iban kentro lane ban keren persya iki ti hati ka miet henry kajing kenduk cui ki mata kasi ka shulong baik ba lanong ngi nyo e ka resort hi nakaliang chung disi ula kran dak basai ba hami cu menta baro la clear lo mar e gino di basa ko dak kami jadi ki line department kani kajing betul nakaliang chung seng chung long ba ki kin pendep no ban pra e ka dak roster hapo chung ni bunai February dak no kumno hauma ching la di banyo e ka resort kata kani kajing ketu chung e te lada marlok la kumta nakaliang chung seng kahap ban shim dakilat kilenti ban penbor ya giba kami komiti ya gid kwat bolo hawi bat gi baro gi department giba balong concern giba dor ba kan kam tena kalian juga seng hani mat ekwan ga ban perngem bersit ada tang ban yo ya gajing tersai ga batikna bat halor kata ga phang na kalian chung i ha gajing tho mane la ayu disi ban ong ba ni terwa ba udisi ude ban ai ka formal explanation ya gi pai ba nong sisnong chung ga Riboy kantame ya gi candidate gi hajar no bela tho ikan ka exam bat ha gaju ko por ba un buro ya ka timeline ka batikna namar gani gajing bom yo ka timeline chipi ba kut usnem ro mar ejo e commitment namar mar e kata gajing kuntikna te menta audisi mane ngi lad bong ngi ka basai sar la dei bo ong pi i ba yo next month yo te we bunei ten rei mar e per gajing persisa ha gajing tho mar e ka commitment na pi long ba iro mar e hun isai ilang a pisai te halor kata ka phang te nakaliang chu i menta ngi ngen up ye u mane ngi la jumut badak kumno hapo arte yo kila dei ban bu we dukot naka komiti ban ai ya gajing pensyai syabaro ki pai ba nong sisnong chung Riboy ba kayi kata kadau ka pen sange lane ka pen islam bat ngi in result te hadin le kata gajing ka statement ka ban ai baki ngingen up bat ki we ki rokum perkat ngatrai sedang ya perkat ya hadin ba ai kata ka explanation nak liang ka DSC